Adong mana nyoleku boru sinaga. Kapariban nyodo nyon. Jadi molo ido dok keboru ni tulang nasu buya lapo molo huala pola. Ai dange makanau gabi. Bige majo. Ai dia boru nyodo nyon kan. Oh no. Tulang rorobo munion. Ai kan hatak ku do tulang rorobo. Dakya dok kono no tulang rorobo lah ya tak do tulang non. Daw, ido tetap do tulang alai oddo na juwo mu pestani molo pangulihon anakko. Oddo juwo mu. Dangau majowi leku. Na pangulihonau nyodo. Oddo di juwo. Bolo marpesta hodiku do kan. Bolo marpesta di son. Daw. Daw hidangi hujo nang salah lai. Ngapa bela belai. Bahasa maban. Bolo marpesta au pangulihon anak begitu. Enak ngai dok. Bege. Asa tak kasihan dah. Au sadiri lah ya. Dang nahulu duhali memang ulau nadat. Aido. Dang nahulu duhali au sadiri sendiri. Bege majo. Bapak orang lain mah. Bege. Omma boru saragi. Kan saragi. Isomma nama nubuhonon saragi mangala boru 5 juta. Intinya tulang nih hula-hula iman. Bege majo. Jadi tulang nih hula-hula. Odo na tulang rorobot tuleku. Kan dia bolo pangulihon au pangulu ma anakku si Daniel. Marpesta hujo. Betulang nih bu perijabuku do hujo tulang rorobot. Masih 5 juta. Dia mana nih oramu dang jadi buya lapon nyon. Nah, manang ubalikon. Dia mana nih orang nih among nilai. Nah, so bu dia lapon, ima baru 5 juta. Nah, begi. Dang bu dia lapon baru 5 juta. Sarupa di mulai itu so pasti isopek kon orai do like. Mana kita tuh soni. Ido naso Molison. Ido roroboti ina mah terakhir penghargaan tuh sih. Dah. Gitu. Roroboti robotari nasu kagamu gabe tulang. Ido tulang robot. Daw. Ido tulang robot le. Daw. Ternyata